bazalwane umongameli uyena uzosherelizwe bangcwele omunye nomunye avule inhliziyo bazalwane. Kubalekile ukudla komphefumulo bangcwele. Siyabona lokho esokudla masiqhaqhaza kodwa kubalekile lokho esokudla manje bangcwele. Okomphefumulo bangcwele siphakamise izandla sihlabele bazalwane. Zalwane ubathathu amen haleluya ubathathu amen haleluya ubathathu amen haleluya ubathathu amen zalwane ubathathu amen haleluya ubathathu amen haleluya ubathathu amen haleluya Isendleleni manje yahlangana nomkhuleko manje yabe seyimala abazalwane ngoba ayikwazi ukuqhubeka. Ngibingelele abafundisi bami ekhabinethi yasezulwini yonke bese ngibingelela nabangcwele bonke egameni likaJesu. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ke osigcinile bazalwane sesangena umkhuleko sikhuphuka intaba. Kuyakhuphuka bazalwane. Kuyakhuphuka hayi sesifikile bazalwane ekugcineni. Manje masiqeda lana sesiyehla. Manje sesayofuna nokudla kube mnandi kube njalo. Ake siqale lana ke bazalwane. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngathola ivangeli nami lele lamatshe eliqinile. Amen bazalwane. Amen. Amen enkonzweni. Kuthiwa amatshe nje
ngoba bazalwana liqinile. Amen. Akuthiwa amatshe ngoba abanye mabefika lana babeka lamatshe la ngaphandle. Bathi hayi ngicela kusematsheni yabona nangaphandle ukuthi kugcwele amatshe. Hayi cha. Aliqanjwanga bazalwana ngenxa yalokho. Liqanjwe ngokuthi bazalwana liqinile. Akulula abazalwana. Amen. Amen. Ukuthi kulithathe. Abanye bayahluleka endleleni, abanye bafikile lana bathola ukuthi hayi bathi hayi imithetho yakhona inzima. Amen. Bahluleka endleleni. Kodwa uma usulidlile bazalwana aliphumi. Amen. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Amen. Alithola mina ngingedwa bazalwana eLesotho. Amen. Namanje ngisamile. Amen. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Amen. Bazalwana ngifuna ukusho lokho. Ngakashumayeli bazalwana ngoba sengingene emoyeni manje. Sengikhohlwa nezinto engifanele ukuthi ngizisho. Amen bazalwana. Amen. Uma uMsithole ukhona la. Noba kuMpofu. Base Rustenburg. Oh. Akeze la, ozala mamsithole. Uba uMpofu yena Rustenburg ukhona. Angekho bazalwana siyadlula. Hayi mangekho siyadlula bazalwana. Ngoba thina sidahlule bazalwana. Ngoba ezinto ezikaNkulunkulu bazalwana fanele ukuthi sigijime. Sigijime bazalwana. Kuqala uMaMsithole. uMaMsithole bazalwana uNkulunkulu ukuthi simgqoke umshumayelikazi. Umkhokheli. Umkhokheli bazalwana. Sorry ngiyaxolisa. Amen. uMaMsithole bheka le, bheka ibandla, ungabheki mina. Amen. Ibandla. Amen. Amen. Umkhokheli bazalwana waseRustenburg. Amen. Amen. Ngegama likaJesu. Kamake nathi linyoshe umlwanele umuhlulele mathatha woshi umsamade moyeni emibi yaSathane. Ngomsamade ilelekwe ngomsamade umuthathe matha. Umuthathe mullo ngomsamade woshisa amadimoni woshi moyeni emibi yaSathane. Dade evangeli yahawe idule kawo yena. Akinabotsho umlwanele umuhlulele eSathane lemeli koyoshi ngomsamade ezilenga libitwa la hawo le matha dade hawo le boka kaJesu Kristu. Amen. Bazalwane. Kithi so 5 kithi abakholwayo bawu3 abasindisiwe, abayi2 abasindiswana. Kodwa bazalwane kubi ngoba laba abangasindiswanga bazalwane sebehambile. Sekusele mina umfana namantombazana awu2. Amen bazalwane. And sisindisiwe so3. Kodwa ivangeli bazalwane mina ngalithatha kulo ongilamayo bazalwane. Udade wethu ongilamayo uye walatha ivangeli bazalwane. Kodwa ivangeli lakhe mangiqala ukulizwa insindiso wayethi yena kube kuthiwa uthandazela amanzi abesephusisa abantu basinde. Kodwa angizange ngimbone bazalwane, bengizwa nje uxoxwa lokho. Ngayithanda bazalwane insindiso. Ngalo sisi ukhona lekhaya. Amen bazalwane. Amen. Nami ngafika la eGoli bazalwane, ngafika ngalithatha ivangeli, kodwa mina ngeza ngelinye bazalwane. Amen. Ngeza ngahamba namatshe ngawayisa ekhaya. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ilanguage manje yaqonda bazalwane. Amen. 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 Ukhona ilast born la
ilaskoni yakithi bazalwane ayisindisi. Amen. Amen. Apha ngeremoto ukala. uNkulunkulu bazalwane manje ngiyayiyeka leyo usindiswa hayi kodwa ke uNkulunkulu usiqinile bazalwane. Nangu ukhona omunye ekhaya naye usindisiwe. Kodwa ngesho abazalwane laba abayithuka abemanga bangakathathi insindiso seladlulile emhlabeni. Amen bazalwane. Kodwa ke esingalifihlanga bazalwane ivangeli. Esiloko selishumayela sithi uJesu unamandla, uJesu uyaphilisa. Bayazi nabo ukuthi ngoba isiloko sisho sithi kufanele ukuthi umuntu asindiswe. Amen bazalwane. Manje le emakhaya bazalwane bathi hey baretina baphulusa. Bathi baba baphuliswe nakwena kawufela baretina. Amen bazalwane. Kodwa bese ngathuli bazalwane ngoba sinoJesu. Mama uJesu wanomlilo phakathi. Mawubona abantu ungathi ungabashumayeza ukuthi bathole le nto le uyitholile. Amen bazalwane. Manje siyabonga bazalwane usisi ukhona ule Pitori usindisiwe. Nithi kuye akalibambe. Kodwa abambelele liqinile bazalwane. Amen. Abambelele liqinile. Lele lingamatshe bazalwane. Lele uyabona mawulibambile ngiyakutshela ukuthi uyongena phakathi ezulwini. Amen. Mawungalibamba nje walibambisisa uyongena phakathi ezulwini. Amen bazalwane. Kuba libiza ukuthi uhlukane nezinto. Ngoba abantu bathi basindisiwe kodwa bengahlukana nezinto. Kufanele ukuthi uhlukane nezinto. Uthembe uJesu kuphela. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Uyisaka kuri bazalwane Isaka. Hayi angithi ngiyafakaza bazalwane angisho ukuthi Isaka 3:5 ithi thembe uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki. Inkinga bazalwane yileyo emabandleni yikho lokho sithi leli alifane namanje. Inkinga ukuthi bazalwane bona bancikile. Kunezinto bazalwane abayithembile. Thina sithi uJesu kuphela. Umehluko yilowo bazalwane. uJesu kuphela. Noma izinyo bazalwane selishaya uJesu kuphela. Noma ngabe ikhanda lishaya uJesu kuphela. Sihlukana nje masifika lapha bazalwane. Ngoba thina sithi uJesu uyaphilisa. Amen. Manje abanye bathi uJesu plus nezinto. Thina sithi uJesu plus nothing. Sihlukana nje just masifika lapha bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ake sivule incwadi lapha. Ngifuna ukugijima nje ukuthi ngo2 bese ngiqedile. Ake sivuleni uNehemiya. Nehemiya 6 verse 1. Masuka lapha sizogcina ngencwadi abasewolokolosi. Chapter 3 verse 1. Bese siyagcina ke bese sivalile. Siyogcina ngayo leyo. Funda mawetholile uNehemiya. Nehemiya 6
Nehemiah chapter 6 verse 1. Baba izwi lakho liwuphile, izwi lakho liyasiqondisa. Busise inceku yakho Nkosi, ubusise nathi sizwe ukuzwa. Ushibe ezwini lakho onendlela okuzwa makwezwe lokho umoya wakho akushoyo ebandleni. Sivule indlela Nkosi sizwe, singabi ngabazenzisi. Ngegama likaJesu. Amen. Amen. Nehemiah 6 verse 1. Sisihloko amacebo ezitha ngoNehemiah. Amen bazalwane. Lithi izwi bazalwana amacebo ezitha ngoNehemiah. Amen bazalwane. Amacebo ezitha ngabazalwane. Amen. Yazi ukuthi bazalwane njengoba nakhetha uJesu naphakamisa isandla. Amen bazalwane. uSathani uzama amacebo ukuthi ayenze njani ukuthi adestroye lento lengaphakathi kuwe. Into engiyithandayo yile bazalwane. Noma uSathani bazalwane ayazama amacebo kodwa akanawo amandla. Amen. Ukunqoba. Angeke anqobe uSathani bazalwane. uSathani wanqotshwa. Wanqotshwa ezulwini nala emhlabeni kulethwe thina ukuthi senze njani sizomnqoba uSathani. Amacebo wona akanandaba angawakha bazalwane. Kodwa manje ithi mayibhekile ukuthi silele mhlambe sesifike abone sivuka athi hawo madoda bavukile. Amen bazalwane. Ngoba ukube kuya ngoSathani bazalwane befanele ukuthi lilale lingasavuki. Kodwa manje ubona siloko sivuka njalo. Amacebo kaSathani. Yini? Hey, leli livangeli bazalwana ukube niyazi ukuthi nolilwisa njani. Kodwa mhlambe abanye bazalwana ngeke bazi. Kodwa ivangeli bazalwana liyalwiswa. Ngoba leli vangeli bazalwana kudala likhona. Alifiki amatshe bazalwana abafiki manje. Kudala ikhona. Kodwa uSathani ubethe ulivalele emgodini ukuthi lingabe lisanyakaza. Kodwa sibonga uNkulunkulu bazalwane ngoba nali livukile. Amen. Ngoba inhloso kaNkulunkulu bekuyiyo yona le. Lana sisaqala bazalwane la. Esafanele ukuthi likhithime ivangeli. Sisaqala. Kodwa ngendlela eliqala ngayo abanye bathukile. Abanye bethu bazalwane. Amen bazalwane. Bayizitha saleli ivangeli. Athi ungathe kwani basenza ngcono. Bathi sizenza ngcono. Sizenza ngcono ngani bazalwane? Ngoba ongcono uJesu. Amen. Hayi thina we are nothing. Kodwa ongcono uJesu. Amen bazalwane. Wayenza ukuthi ibandla bazalwana belilikhulu kakhulu. Wayenza ukuthi lichitheke. Kodwa mhlambe uNkulunkulu bekuyinhloso yakhe ukuthi fanele ukuthi sihlukane bazalwana kubonakale abalidlile ngempela. Amen. Amen. Noma sesihlukene bazalwana kodwa sama sathi leli vangeli thina soliphila. Lendlu le bazalwane le njengoba niyibona yingaka. Iyakhiwe siwu-10 mhlambe besiwu-10 or siwu-less than 10. Lendlu le mayakhe.
ithe sisaqhuba kanjalo uNkulunkulu washo ukuthi no le ndlu le izoba ncane isazokwandiswa. Ngempela manje siyabona ukuthi iqiniso leyo. Ngoba incane. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uyabalanda abantu bakhe ukuthi bazokholwa ngoba leli vangeli bazalwane yikho lokho ngithi leli vangeli uyabona mawulibambe kahle wamlalela uNkulunkulu wenza uyongena phakathi ezulwini. Phakathi. Ngoba into ehlukanisa umuntu noNkulunkulu bazalwane iyodwa isono kuphela. Yizo ezihlukanisa umuntu noNkulunkulu. Kodwa wathembeka ukuthi uhlambuluke uyongena phakathi ngoba ubungcwele ngeke ubugcine ngaphandle ukuthi uyenze njani uhlambuluke. Amen. Ngeke ubugcine. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngenxa yaleli ivangeli bazalwane thina sizitha abanye abazalwane. Sizitha abanye abazalwane abasifuni. Sizitha. Amen bazalwane. Kodwa lokho bazalwane asinandaba nakho. Ngoba manje ungasithandi uNkulunkulu yesithanda asinandaba nalokho. Funda. Wathi lapho oSanibhalathi noTobiya noGeshemi wase-Arabiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangingakamisi izivalo emasangweni. OSanibhalathi noGeshemi bathumela kimi bathi woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono. Babehlosa ukwenza ukubi kimi. Ngathuma izithunywa kubo ngathi ngisebenza umsebenzi omkhulu anginakwenza. Umsebenzi ubuya kumelani ngiwuyeke ngehlele kini na? Bathumela kane kimi ngaleyo ndlela ngabaphendula ngokunjalo. USanibhalathi wayesethuma inceku yakhe kimi kanjalo ngokwesihlanu iphethe incwadi evulekileyo esandleni sakhe. Kwakulotshiwe kuyo ukuthi kuzwakele ezizweni naye uGeshimu uthi wena nabaJuda nihlosa ukuhlubuka okungalokho uvusa ugange ube yinkosi yabo. Yebo anjalo manje. Futhi ubekile abaprofeti ukuba bashumayele ngawe eJerusalema ukuthi uyinkosi kwaJuda. Njengokuba lawo mazwi eya kuzwakala enkosini mawuze siluleka. Amen ke bazalwane. Ngifuna ukuyisummarize. Amen bazalwane. Manje le ndoda leyo uNehemiya bazalwane. Wafanele ukuthi ayovusa yini intonga saseJerusalema. Amen bazalwane. uNkulunkulu yemthumile ethi hamba uyovusa intonga saseJerusalema. Amen bazalwane. Mayesehambile bazalwane wakhuluma nabanye bahamba bayovusa intonga saseJerusalema. Mayesehambile bazalwane eseqalile umsebenzi. Amen bazalwane. Kwabonakala ukuthi kuvuka izitha oTobiya. Bamlisela ukuthi wayevusa intonga saseJerusalema. Uyezwa ukuthi nolana kuthiwa akamisisanga ngiyafunga kuNkulunkulu ukuthi ngifuna ukuthi ngiyenze kahle bazalwana ngize ngiyongena. Amen. Ingathi sekushumayele kangaka bazalwana ukubona la lemsebenzi. Amen. Nithi Nkosi Jesu umkhumbule emusweni wakho. Amen. Noma ngafa bazalwana ngifela iqiniso uyabe kuyinyenele. Amen. Ngeke sithuliswe bazalwane oTobiya abanenhloso zabo. Amen.
Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Uyabona lokho ukusiza ukuthi siqine kakhulu siqine ngoba into engena opposition ayiqini. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Makunophikisayo bazalwane fanele ukuthi manje siqine kakhulu. Amen. Singavumi, singamphiki. Amen bazalwane. Amen. Awufunda kancane lapha siqine sijampe manje siye ngale. Abasewokwazi. Hey. Ngase ngithumela kuye ngathi azikho izinto njengalezo ozishoyo. Ziqanjwe nguwe enhlizweni yakho. Ukuba bonke babesethusa bethi izandla zabo ziyakudangala emsebenzini kuba ungenzeki. Kepha manje qinisa izandla zakho. Amen bazalwane. Bebacabanga ukuthi bayadlala, mabethi bavusa intonga. Amen bazalwane. Bacabanga ukuthi izandla zabo zizokhathala. Amen bazalwane. Bayeke manje yithe mababona babona ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Nalabo bazalwane ematheni uyaqhubeka umsebenzi. Usathani ethanda, usathani emathanda. Uyaqhubeka. Utshela abantu iqiniso. Abantu bayakhulekelwa baphile. Asithi ke bazalwane esiphilisa abantu. Kodwa uJesu bazalwane, uJesu Kristu waseNazaretha, uye uphilisa abantu. Amen. Angifuni ukuzincoma bazalwane. Angilutho. Ngiyithulusi likaNkulunkulu. Sisebenza umsebenzi kaNkulunkulu sibheke ukuthi nathi masiyenze kahle bazalwane ukhona sizothola imiqhele. Amen. Manje nalana kunjalo baloko bethi hayi bazokhathala babone sigijima kakhulu. Hallelujah. Ivangeli bazalwane liyasabalala manje. Ngimzwile ukuthi umfundisi uthi manje bangena ezangomeni la basafole line bafuna ukukhatha bafike bashumayise. uJesu uphilisa abantu hayi impetho. Bazalwane imani isibindi. Amen bazalwane. Ukuthi lingaqhubeki icebo likaNkulunkulu kodwa icebo likaNkulunkulu bazalwane mawungayifunda le ncwadi uzozwa ukuthi wakha intonga zaseJerusalema wazi waqeda. Ngoba into kaNkulunkulu ngeke umelane nayo. uNkulunkulu mayese uqalile umsebenzi bazalwane mayese uqalile uqalile. Ngisho nasenhliziyweni yakho njengoba yoqalile uNkulunkulu uzowufeza. Ngiyabona yini bazalwane njengoba nibaningi kanje. Amen bazalwane. uNkulunkulu uniyazi ngamunye. Amen. Nenkinga zakho uyazazi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Izwi lithi singaphezi ukuthandaza. Futhi singapheli amandla. Futhi ithi sibekezele. Bekezelani bazalwane ukukhona la niyakhona. Khona la uNkulunkulu izothi nakufikisa lapha kuleyo ndawo uthi hawu bese ngithi ngiyayeka kanti uNkulunkulu unami. Ubona ukuthi uNkulunkulu unawe. uNkulunkulu uzokulwela. uNkulunkulu njengoba nila nonke bazalwane unithanda ngenhliziyo yenye. Ngisho nalabo basepotweni bakuphi uNkulunkulu uyabathanda. Ukuthi balandwe. Yingakho uyabona uNkulunkulu ipulpit uyayigcwalisa bazalwane ngoba ufuna ukuthi ivangeli manje abazalwane baphuma umkhangazo manje balwe noSathane. Amen.
ufuna ukubatshala. Amen bazalwane. Usathane mayithi usuka la entabeni ukuthi uya eGrisiki athole ukuba somlilo. Athi usuka la uyesu wethu athole ukuthi the fire is burning. Amen. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Awuvuthi umlilo bazalwane wokulwa noSathane. Ngoba noma ngabe awulwi naye uSathane kodwa usazokufaka. Usazongena naye esihogeni. Ngcono ukuthi vele ulwe naye kube kahle. Amen. Ngoba uSathane inhloso yakhe bazalwane ngoba vele useyahlulela uSathane. uSathane bazalwana angeke asathethelela. Angeke asathethelela. Uyazi ukuthi esihogweni uyongena yena uqala. Abe ngaphansi. Mangabe yononile bazalwana. Uwe ozomdikilika amafutha ukuthi ayenze ukuthi isihogo sifuthe kakhulu. Amen. Uyolandela abanye ngaphezulu ke bazalwana. Kodwa ke angifuni ukusho ukuthi abanye bazalwane inkulu sesihogo. Ngoba umuntu bazalwane uyaphenduka ngelast minute angenisa. Inhloso kaNkulunkulu bazalwane ufuna ukuthi sonke sisindiswe. Amen. Kungabe namunye uSathane angathole even one. Amen. Amen. Ake nimtshele bazalwane sesidumisa uNkulunkulu ngoba ezulwini bazalwane kuyadumisa nje kuphela. Sidumisa sesikhale masikhumbula emhlabeni ukuthi emhlabeni uSathane ubesenzana. Ezulwini kuhle bazalwane ngoba akuna Sathane. uSathane akasondeli nosondela bazalwane. uSathane sizomshiya khona la simshiya khona. Sizobuya mhla sizomthatha manje sabe sahamba noJesu. Ngoba after i-rapture bazalwane sizohlala ezulwini sizobuya sibuye la emhlabeni sizobamba uSathane. Lithi iBhayibheli uSathane uJesu uzomthatha amphakamise ngeenyawo ikhanda libheke phansi amfake. Haleluya. Esihogweni. Kuthiwa umgodi wakhona abazalwane uyobheka phansi ngeenyawo elokwethi azayoshona phansi 1000 years. Ngaleso sikhathi siyabe sibuyisa emhlabeni. uSathane engekho. Kodwa libuye lithi iBhayibheli uzovulelwa. Anikezwe i-last chance. Manje kuthiwa no uyolwela ifinal adukise abantu. Sengiye kwenye topic bazalwane kodwa angikho lapha. Lapha bengisula nje. Amen. Asiye kubaKolose bazalwane sishaye masinyane siqede. Abasekokolose. Chapter 3 verse 1. Sishaye nje kafishana siqede. Lapho uma lavuswa kanye noKristu. Unalo kwaphezulu. Lapho ekhona uKristu. Ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane fanele ukuthi sinakhe okwaphezulu. Amen bazalwane. Singanaki izinto zomhlaba. Uyabona mawuthole uJesu bazalwane wangena ngaphakathi kuwe wamgcina. Amen bazalwane. Wamgcina ngaphakathi wagcina nemiyalo yakhe wagcina nendlela zakhe. Amen bazalwane. Uzobona ukuthi uNkulunkulu ukuthi uzobenzela. uNkulunkulu bazalwane uyanazi nonke lana yikho lokho ngithi uyanazi ngamunye ukuthi yini into oyidingayo empilweni yakho. Ngisho noma ungayithandazelanga uyayazi uNkulunkulu. Ngoba lithi izwi bazalwane ayikho into efihlakele kuNkulunkulu. Manje ngithi yini bazalwane namhlanje nakwani kwaphezulu. Amen. Funa uNkulunkulu bazalwane la ekhona.
Mawukhuleka funa uNkulunkulu. Ungafuni izinto eziningi. Funa uNkulunkulu kuphela. Ngoba uNkulunkulu uyazi bazalwane ukuthi njengoba umfuna ufunani kuye. uNkulunkulu uyanazi bazalwane ukuthi niyedinga. Ningakhathazeki. Amen. uJohn 14 uthi inhliziyo zenu zingakhathazeki. Manje inkinga yileyo bazalwane ukuthi nikhathazeka kakhulu. Kanti kufanele ukuthi nifune yena kuphela, inhliziyo zenu zingakhathazeki. Ngiyazi ukuthi noma ngithole uNkulunkulu impilo yami izotshintsha. Noma kanjani uyabona mawuthole uNkulunkulu bazalwane impilo yakho noma kanjani izotshintsha. Ungafuni izinto eziningi. Ungakhulekeli ukudla wakho, ukhulekele zonke lezi zinto lezi. Funa umphetho. Bambe umphetho kaKristu. Uzothola ukuphila. Uyothola nayo yonke into oyifunayo. Njengoba abazukulu behlupha kangaka, funa uKristu. uKristu kuphela ungabashintsha kuleso simo. Amen. Mawukhuleka uthi Nkosi ngifuna wena la ekhaya kwami. Ngifuna ukuthi ubuse wena. Mayebuza la ekhayeni lakho uzobona izinto zizotshintsha. Bawuqala bathi abakhelwana bathi hayi uyathakatha useqalile ukuthakatha. Kunenkonzo yakhe lapha ukuthi akusematsheni. Uyathakatha lapha uthandazwa ngamatshe. Kodwa wena uzabe wazi ukuthi hayi mina ngithandaza amatshe. Ngithandaza uNkulunkulu uphilayo. Amen. uNkulunkulu uthi uyilidwala bazalwane. Uthi ubalekela kuye ambeni bazalwane. Uyalonda. Amen. Ubalekela kuye uyalonda. Funani uJesu kuphela bazalwane. Amen. Funani umbuso waphezulu kuphela. Ningafuni izinto eziningi. Funda. Verse 2. Nakana kwaphezulu, ninganako kusemhlabeni. Ngokuba nafa, ukuphila kwenu kufihliwe noKristu uNkulunkulu. Ukuphila ngoba safa abazalwane. Ukuphila kwethu kufihliwe noNkulunkulu. Makufihliwe noNkulunkulu, amen bazalwane. Kufanele ukuthi sifune bani? Sifune yena. Ngoba ukuphila kwethu kufihliwe kuye. Manje masithola yena amen bazalwane. Uyasinikeza izinto efanele ukuthi sisithole. Ukuphila kwethu kufihliwe uNkulunkulu, amen bazalwane. Manje masithole yena bazalwane kuphilile. Amen. Abazalwane abalunganga bese bavale inkonzo bana bathi hayi kungahlatshelelwa bazalwane. Anazi bazalwane ukuthi indumiso mayiya kuNkulunkulu uNkulunkulu yehla. Uyabona indumiso mayiya kuNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu yehla. And mayehla yengena ngaphakathi kwethu la. Amen bazalwane. Umunye nomunye ngoba akezwani lezinto bazalwane ezingalunganga. Amen bazalwane. uNkulunkulu mayehla bazalwane. Umunye uthola healing, umunye uthola ukuphumelela, umunye utholani ngamunye. Manje kuhle ukuthi nimdumise uNkulunkulu bazalwane. Kuhle ukuthi nihlalelele. Angazi bazalwane ukuthi nabe nifise bani. Mina ngiyahlabelela. Mina ngiyahlabelela bazalwane. Ngihlabelela mina ngihlabelele ngiyi1 ngikhali ngiyembisi. Amen.
Likahisho bazalwane mina ngahamba naye. Likahisho. Awukuye ukuzenzela bazalwane hayi uzomshiya mina likahisho. Ngoba uyabona bazalwane makuhlatshelelwa mina kuvele kufike kimi ukuthi ngikhalele kuNkulunkulu. Vele nje kuyelinye ilizwi bazalwane ngikhalele kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyehla bazalwane. Ngendiniso. Uyabona manifunda nje abantwana bakaIsrayeli noma beyone kangakanani ukuthi noma babehlabelela bahlanganise izwi ukuthi uNkulunkulu ayahle kanjani. Indumiso bazalwane imnandi kodwa imnandi mangabe nihlabelela bazalwane nihlabuzekile. Umnandi manihlabelela nekumoya ngoba uyehla uNkulunkulu. Mayehla uNkulunkulu bazalwane umunye nomunye uthola impendulo. Kunezinto zakhe ebeziyi-question mark empilweni. Manje kuhle ukuthi nihlabelele bazalwane. Sizonjiya manje ngahlabeleli. Sohamba nje sima bandleni. La kuhlatshelelwa khona. Ngoba makuhlatshelelwa ngisho makuhlatshelelwa bazalwane yithi usukuma la phansi hambeni bazalwane uzwe inwele lezi engathi sithi siyahamba. Uzwe ukuthi hayi manje ufikile. And manje mayisefikile bazalwane awukwazi ukushumayela into yakho. Ushumayela into ebekuNkulunkulu. Funda sevala. Isikhathi sami sambili. Let's go. Nayibonakalisa uKristu ngokuphila kwethu. Khona-ke nani yakubonakaliswa kanye naye ekhazimuleni. Amen. Uma ibonakala thina sofanana uJesu thina sofanana thina sofanana uJesu ayebonakala thina sofanana uJesu ayebonakala thina sofanana thina sofanana sofanana thina sofanana sofanana ayebonakala thina sofanana ayebonakala thina sofanana thina sofanana sofanana thina sofanana sofanana uJesu ayebonakala uJesu ayebonakala thina sofanana thina sofanana sofanana thina sofanana sofanana ayebonakala thina sofanana ayebonakala thina sofanana thina sofanana sofanana thina sofanana Amen.
Beni